Yo, what up? It's your boy Jowa right back in again for another video content. And for today's video, mag-video reaction dito sa special single nga bagong gi-release gahapon sa Bini which entitled Shagidi. Ha ha ha! Let's get started na guys, kay excited ako. Naguwat jud ko daning time nga maka-video jud ko, maka-video react jud ko kay wala ko diri sa bahay gahapon, and then nanikamot jud ko nga dili ko makadungog sa ilahang music or sa lyrics video sa gi-release sa Bini kay gusto jud ko nga authentic ago ang reaction. So dili ta magdugay pa, let's get started. So dili ta magdugay pa guys. Ay, laro na lang. Do you guys know Shagidi Shagidi Shabo po? What's that? You might be slick, but you ain't slicker than me. You might be 4'3" but I'm 1'2'3". Rotate that body, then touch your feet. Oh my gosh, like OMG. Grabe may intro bay, naganahan ko. So balik na. Shagidi Shabo, Shagidi Shagidi Shabo, Shagidi Shagidi Shabo. Simplahan ko pa para makagaya ka. Basta magsinimula na isusundan na, but I bet you can dance like this. Wow! Spit bars yun! Joke lang. So, balik na. Now watch me dig. You can't do it like I did. Hop foot rock, then I drop real quick. Go ahead to the right, then left with it. Rotate that body, go put in work. Oh my gosh, who gon' time first? Shagidi, shagidi, shababa. 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 Do my dance, To be honest guys, mura first time ko nga, I don't know kung first time ba din ako nga makadungog sa ilahang ingani nga style nga genre. Correct me if I'm wrong guys, kung naano mo pa sila ilang nga gi-release o ingani, kung na magani, comment down below guys. So mono to, Shagidi ganahan ko, like to be honest guys, na ko na mirpi na rap na bitay rap nga line bitaw ganahan ko. So mono to, balik tayo sa video. my dance, do my dance. I bet you can't do my dance. Do your, no, do your dance. Do your, no, do your dance. Do your, no, do your dance. I bet you can't do your dance. She's something, clap, then jump. I bet you can't keep up. Nah, I bet you can't keep up. I rock, she rock and snap, then lean. I bet you won't be me. Nah, I bet you won't be me. Watch me. Shagidi, shagidi, shabba. To be honest guys, ganahan ko kay nag-combine mo niya ako gipangita sa Bini karon. To be honest guys, ganahan jud ko sa mga English bitaw nga version nila, like katong Blink Twice or yung Secret, basta katong tanan nga ilang gi-release sa EP bitaw nga more on English bitaw. Pero to be honest, yung kaning Shagidi is mura bitaw na refresh na pud balik ako ang mind bitaw, like what happened sa ubang mga music sa Bini nga na combination of English, na combination of Filipino or Tagalog version. Mura gisagol bitaw, mo'y nakag-nice sa Bini sa Moses silang mga music. Mo ni akong gipangita. Sorry guys, pero mo din akong gipangita karon. And then they gave us hit. Dagahan tagi nga ni Shagidi, an special nga music. Like, thank you Bini. Thank you. So balik ta. Shagidi, shagidi, shabba. Shagidi, shagidi, shabba. Do my dance. Do my dance. I bet you can't do my dance. Do your dance. Do your dance. I bet you can't do your dance. Okay. So, mono to guys ang Shagidi.
nga gikuan official lyrics video rin sa Bini. So I do hope nga naa ni sa official music video. Ako bitong idea rin nako ha, idea rin nako. What if ang ilang official music video is like this? Ilahang kanang di ba karon kay nag-tour man sila karon sa USA, di ba nagsakay sila og let's just say bus. Murag nakapto sila na to. What if mao to ang ilang music video din sa Gulansad sa mga world tours nila. What if lang, di ba? Nice kayo paminaon, nice kayo nga music video, pero authentic ba? First time sa Bini, I think first time, I don't know kung first time ba. Kung nga na magalit, please ingana unta nga idea. So, mo na to guys, Shagidi, para nako murag mo niya akong gipangita jud since sa katong ubang mga music nila sa katong bitong I Feel Good, nga na bitong mga jolly bitaw. Not gonna lie, Shagidi, ganahan ko sa beat, the beat. I love the beat so much. Ganahan ko sa beat, especially ganang the combination sa music sa English to Tagalog, ganahan ko. Although na mura majority gyapon nga English gyapon, pero still like Tagalog, which is nga okay ra gud siya. Ganahan ko ingani untang style sa puhon nga music nila. And then Mao nito ako ang gusto ba kung namagaling sila music video, okay lang siguro kung walay dancing something nga na gusto na mura bitaw ngadto ra bitaw nga style bitaw nga kung sa ilang gipambuhat bitaw dito sa mga world tour nila nga na unta nga concept nga music video kay mura bitaw pang style bitaw sa ubang mga music video sa laing nasod bitaw sa mga USA sa ubang mga lugar nga mura bitaw ilang gi-priority ang ilang gipanglakaw bitaw para makuha nila. So mura ko to kung masabot mo rin jogi pasabot. So thank you dahil sa pagtanaw din nga video. And day ako pa din ko anong day ako kung i-grade ni si Jappy na tagaan ako siya 9.4 out of 10. Yes! So I think that's all for this video. No, salamat din sa pagtanaw guys. It's your boy Jowa signing off.